ya kareyan jera goyang tadok lambon na dia. Hah? Ya mak bakune sebut boy iya lambok engko. Capok kursa kanca tadok kare tolang berak ben kolek. Iya. Apa bahan lumik, apa bahan mik? Wes. Kenal lagi teretan karangan. Ambu gelu. Tak bocek dah bila seri laki keluar yorak marah dia. Kenal lagi teretan Karanganyar pengkir Tasik. Aneka pon teka hajat sampian mulai pan berempan bulan susun rencana ka angku ima beda salametan arokat Tasik. Caepon orang coba nih petik laut. Dadi mangken nika pon depak dek kabektona malar muga sateja niata para ajunan sateja terutama para panitia muga katarima kalaben seko besah. Saing kena rajeke mulai lambok nika selia muga palembuo. Dadi cukok seburu nangale sampean muga sandrena kor cukok sebiasa boy mun jo raja takok kia. Aduh, oke, insya Allah saya tidak berjanji besok cukup bakal numpang di daerah Karanganyar nih kak. Tempengnya torbi tibian bengok cungke cungana boy. Hah? Kenapa? Ada-ada saja sih. Laras cong. Beremalang kok ngecung ngaruh lek boleh ibon Surawi cok ring beni kenengan naik ka kenengan. Dok posang. Para bapak juga para ibu kong langkong de para sepuh marajeria amik bede kasalaan sakancaan kaula nyona maaf lola songot tapak sakira paju pak polo ada porot bana kada porose ngalak minyak candi lona Malang Bismillahirrahmanirrahim. Kada porose ngalak minyak candilana Malang kau lemator dok tretan sebanyak
sakancaan matur cangkolang sakancaan matur cangkolang matur cangkolang najan korang kau lebak pangaoningan saking banget ngaturana kasenengan sakancaan kaula ampun depak dekak dinto amik beda totor basa sekalero tak langkong nyona maaf nyona maaf duka tempeng kaula nang katibi duka tempeng kaula pak nang katibi angok kaula njok sapa rasen mainan nemik jari engkok man nyaman ngicung mbak nani ngedina ganggu coba ocol mikir sapara Dima kencang kok sohari lah mbak nawi iya ada germara buya budu nada ger keluar pas keluar mata na kirana saya pulang ya jak nangis Bayatina perkara bak naidina nyari boh manyen jadi budina aja Bari gending ngebal ya. Iya, bal-balan. Oh iya. Boy nama dia gending mah dia terangnya cuma dari garwari lambu. Boy ya dari mana hom dari hom mana budi jangan kok. Boy ya jambu bok na dong ngicung berak jalan jero sih tidak bisa. Duit boleh ngicungnya tahu ah. Apa? Duit. Ada apa? Ngicung duit. Ngicung duit ru apa ser pes duit. Bocah tebot tapi. Kale. Gendeng galo. Tahu boya gara-gara tepuan. Berapa? Jarang kayak buduna.
Dia berak sorobak nak ada pada naya saya kemian. Bah. Engkau mun kira anu ganti beli jabatan. Ba. Boy namun ikan kok laku nang kok narima abisena. Bonja pa mari sila kuna waduh. Mana? Mata kena ku bungkelan dan jawab. Bok nah. Ni cungra mun jiwa seni pada nak nah. Iya. Arwah kau tu tahu mak pe ganggu benoring. Berma boy kau tu andi cak me andi mintal karupu, mintal boto. Iya. Arwah mun benoring marang kau kalau ada. Pas la agerohom arwah babakun. Iya. Banang ngicung jela mun ngicung duit boleh si tahu. Duit berapa marawe? Lis-balisan wa. Tak berak orkes malolo jauh pada duit ta. Tekala Juli ke cunglut druk pada duit ta musang. Pada musang boleh. Jera duit ben musang maksudnya. Bah ambu ya junggu agi bae. Ah. Lela kare kolek ben kolek. Ano? Itu gallo wala na. Bisa, bah. Waalaikumsalam. Arya. Arya Arianto. Pak Rianto. Iya, Arya. Oh ketua panitia. Wah iya. Tek laut. Iya ketua panitia ya. Panitia. Iya panitia ko. Bapak panitia. Tina bokok bedete na. Kasoon Pak Rianto. Iya. Penamas. Ah, bangko mun berak rokona penamas ra ya. Iya. Kempang Iya. antena ria mele beda toko Iya. kan ya. Ya saya kalau ngaku jeria. Jeria. Nomor 2 ada. Dua. Ada siapa ada? Pak Ismo. Ai, Arya cabub cawabub. Oh, Arya. Bupati. Oh, Arya sedeti. Arya sedeti Satria. Sedeti Satria yo. Oh iya. Pak Ismo. Apa? Mencari beliau tanam. Iya mayuk mararia. Bisa. Bis, ba apa na bisa? Mau ngicung duit mana? Ben Pak Ismo. Bah. Ya. Wih, ya lo. Apa? Masih ngamuk kabok na bos ngabot kan lu. Mun ko pengjak ke buboy pengan iku. Tadi nara kobok. Bisa, ada. Bisa. Kending aja laju le tapi dangdutan. Bisa. Ya, mun kok abri bahan, buat nako tu ada jawaban. Dijawab dengan Tegas. engkau ngadi Marisa. Oh dia. Hidung. Ambur aja dah pengkelan sabo. Ada yang hidung. Iya. Nyaman ya? Iya. Bilang hijau Maria. Enggak lo. Tak nampak sih. Ada soal mau tak nampak. Bulan. Apa? Bah, mana langsung jawab bona. Bo, maksud tangko terak bulan mun bulan na beremah burung kok jawab cak nangko. Terak emak terak bulan, mun bulan na tangkel berempat. Cak nang apa? Cak lu nah, ara dikan beda jawaban na berarti na senga. Terak jangan mana? Terak bulan. Mun bulan na tanggal berempat. Iya. Cak nangko. Iya. Jawab marah jadi apa? Iya. Teti saya dari bakna terak bulan. Iya. Mun bulan na tanggal berempat. Iya. Iya. Jarua malangan tanga, jarua ngakaku coloknya. Iya, Mas. Terak bulan. Mun bulan na tanggal berempat. Ruak parabon. Para benata ende nyapa. Terak bulan. Mun bulan adu tangkel setong. Ruak parabon. Para benala buta pentong. Terak bulan. Mon bulan nama tangkel.
Goncang gelu. Bukan jauh-jauh ya. Tak kacapok. Jauh-jauh. Tera adu tera bulan. Mon bulan nak Tanggal setong. Ruak parabon. Parabona labuta pentong. Tera bulan. Aduh mon bulan ada tanggal 2. Ruak parabon. Aduh parabona la jutaan dek. Tera bulan. Mon bulan aduh tanggal 3. Ruak parabon. Parabona la juta nur. Tera bulan. Mon bulan setanggal 4. Ruak parabon. Parabona setanggal 4. Weh, bo na tera bulan malolong kok saya nyari hartana kok. Saya nyari hartana colok aku wak dia leng-leng weh. Parabon na tanda ngocak. Iya, saya gelok bingung. Kemana mau nyena gendong? Kudu kalau Oh iya benih bodoh. Iya jangan bareng, mangko ya bareng gelok. Engkau anda tanda kabona. Ada apa mangko saya kabon? Engkau kan tanda apa? Iya. Weh, kabara ka temor berat bungke lantas bermarah tukang sarang. Ini tak tahu man. Tera bulan. Mon bulan setanggal 5. Ruak parabon. Parabona la juta engang. Tera bulan. Aduh mon bulan setanggal 6. Ruak parabon. Aduh parabona tak nyaman neng. Tera bulan. Mon bulan aduh tanggal 7. Ruak parabon. Aduh parabona tanoro kentok. Jadi ya mamaluan bodoh iya mun tak bodoh parabon saja rukung pasah kentok. Sarombona weh pokok beda tok na lepa keluar pun kok. Bok na berak-berak bulan kok siapal pal sakit colok. Kudu. Bakna saya sabak ya, dak tak bisa. Iya, yang berak-berak bulan mana jadi ada kena berdua hari orang kok. Maksud jadi di sana weh. Terak bulan dia ngarang. Terak bulan dina boleh ngarang. Terak. Marah, yoba pun kan jalan. Silsan numpak sepur. Torone basoke. Nagara mangkin makmur. Pokokna sampean kudu abekte. Silsan numpak sepur. Sepur toron badana. Nagara pun makmur. Pokok sampean bentar usahana. Siti mun amaca. Siapa? Mun apa? Mana karundengan gelok wah. Aduh acara ria. Siti mun amaca. Mun ajalan akak kencak. Iya buat nasi ngarang. Siti mun numpak beca. Bodohnya pala cucak ngocak. Siti numpak beca. Bila eteret pas eca lecak. Engkau ambu boy. Sumpah ya terjadi abu yang kok. Ambu apa? Ambu angkot anu rabuan aja.
Oleh na tada dia mabuk tebuk. Iya mun tak mabuk tebuk bajaran nampoy korang ira sina dawa. Jangan gua jual Roma mun tak cukup dia. Mari ya. Beremah. Sakone bang ya. Iya. Dekatna la shooting la pola na. Are syuting. Oh so. Syuting ro maksudnya sabuk nang nengi dimah wi. Sabuk ibu dina kedang. Keteng dimah. Mana Ari antar kareng bengko. Ma orang yang keteng gading bedri wan. Marah mun tak pada pun kedang. Amurah. Satya beri nak kedang. Ya. Oh. Bona engko andi bini yang guna so. Iya. Bengko. Bini engko roskorosen so. TBC? Enggak tak sakit. Saking ruwa ya. Tandon di anak wang kok mengakna. Arang riang guna wima. Beremah. Bakna sanajan setuaan ya. Iya. Kok sing udaon. Tapi karena bakna bengkok lewat jalan seni tukar pendapat kan tidak apa-apa. Iya. Mata kering. Beremah. Lewat jalan seni ban sengkok tukar pendapat kan tidak apa-apa. Kan iya. Iya. Kan tahu. Pasut iya, karena kok setuan bona se ngudaon. Iya. Pasut tidak ada apa-apa. Iya, padong kuwi. Apa na pada? Colok na bau na padong. Nah. Pokok jual bau dibayar dengan boceng. Iya. Maksud tabana sendi bini ro berema wi. Nah, arwah ya, pan borong 4 tahun kok tak kira niat dokman. Arwah kok tandon di anak to. Entek lulek. Arwah. Entek wi. Entek gelung locot, entek. Iya. Jaring bani bobi ni indar gelung locot. Nanya. Malaria to. Berema. Engkau niat san kasanaki, arwah tandon di anak. Bining kok pasti jenggal lah. Ngari wi. Hah? Bakna bisa ia lebat jalan syarat dukon bisa. Karena manusia punya dua alternatif. Berema. Iya, keyakinan beda duaan. Berema. Bodo yakin ia area kadukon, juga jak panyitong kadukon karena bakna bengkok satia area masa modern, masa maju ya. Arwah bakna kok tu juga masuk dek ka dokter. Boh, maring kok entar ka puskesmas lah. Boh, iya maksudnya khusus kandungan, khusus kehamilan. Karena orang bini riaban orang laki sela akabin abit rakitan di anak itu kata dokter mandul. Mandul ini tidak terjadi karing babini malolo walaupun ring laki juga mandul bisa. Iya, Makanya bakna entar ka dokter. Ya, dari na dokter jero bakna dagian langsung bakna pariksa ben dokter. Disa bakna tahu coba. Anak albus. Iya. Majolo, cari deh no. Bermah. Yuk cepat bengkok mulia ka bengkok. Iya. Mun anu itu ojak na nang kok antara ka dokter aja. Buat nantar ka dokter di Iya. Sabadero dokter ya. Ntar ya. Ayolah. Ayo yuk. Aduh, mikir apa kan Taria? Karena orang kok sangguni Yuli, masa iya saking sinasren kaula. Iya, ndi lagi kok pirak nyaman tibi. Aja len tak pamitan. Masa iya? Nyaman lagi gelubuk, engkau nyelcel. Apa-apa? Deng-deng minta ngagana, engkau tatana. Ayaria, hah? Nangisan ko tatana pak na tayo ngagangko. Tina jaga jaya na ya. Apa na geluduk ba na benengkok nyongcong. Deng-deng minta kloni, pak na nyaman, engkau Maria. Tina nanti pak na pola main di PC ya. Apa pak? Ini dah. Boleh orang oleh dah. Boh. Masa sekolah je anak.
santot kare. Oh, tinggal dengan marah ceria kan kok? Hah? Napa kamu ade? Bila dateng kode, aja le nak siyot. Nyaman bila mari tedung aja le. Kami kira tiga. Bah, iya. Januan kau tak ngocak adik ngocak nyai. Nye. Pace tengki tapi rencana dengan keluarga jerok noro parokan. Masa angki tika bila mari tedung bun bulan mun tindak dengan dek minta keloni minta kepai ngamuk bila anwa orang tedung etet kutet iya marah tika nyaman lempo bulu nyel cele tak kuat nih kau tak kuat Engki jika tak bon esora jamu bon bulu jadi ka cek Jepang ada ndak jamu nombok bodoh na bulu ajamu pon apa lah ajamu bulu ka sangguri cepo bulu mata kera bulu mun cepo tak kira gendai tika tak kira nyel Bo, ala burga pak kampung lihat. Nih, sedong. Bo, namun bo dari emak atau karbon pak colok-colokan pak kampung. Menteri polisi jangan ya. Nyelok Pak Narjo. Jo. Sia. Cak tukar-tukaran todus yoreng. Sanonto ekonomi kapilarang beras larang, gula larang. Cak tukaran. Nape bodona ko cupa sabar. Pacet tengki muna jelo nak kabula amit lu. Sayang lu. Sayang. Si. Jangan orang kona, mau orang ngandung nisel. Sayang, tak basere kan budak nyum jurungan. Mata kera tiga, mata kera. Jangan nek oleh rasa apa Bojol oleh rasa apa? Tiga baguram lawan budak jebul tak oleh ngoleh ya tiga. Todusa. Ada apa jangan nama todusa? Iya sia. Bah, mau tak taber, eteku. Malu. Dan jelu. Ambulu. Boleh Daniel. Nen. Ngeneng mun bodering tu atau kan nyingke. Bodering atau kar. Ama yang kata tang gedak. Boleh nasi habis jong. Hajong, besok. Bu. Lagi kamu lawan. Berinta Bermain. Nih kalau baru-baru anak-anak nanti kan nyel-nyel lah kan tidak. Kalau Daniel pun jarak kerua. Nih kok bodoh pun. Jangan apa remai usaha naring laki. Macam sana untuk budak basit aniat. Bila mula tak di anak turun di anak. Bila di anak marah karatus. Nih kok lahir nih kok bodoh boleh nih kok masih. Ajam nih. Coba mari lahir tikain lain biar adol tanang tak kira ngandung. Aja dol tanang cak bulan lempo sila lempo kulit pun juga. Sia. Ambun apa? Pak, punya kana, Pak. Iya, punya kana. Daniel. Pajuk lagi, Bi. Lesak yang. Tanang kau perintah. Si kaban bula entar ka klinik ya. Entar ka dokter umum. Pasal napi ya Bong siapa sama tak bodoh boy. Ini kau pasti ada Pak Jumbo derita bu. Bula tak benten bila lahirnya kau bula tak angkat si makanan nonton aja orang tak oleh. Olehnya ke 6 kilo lah. Kau namun dokter bisa tandi anak ya. Baru
Noro anjuran dokter. Niko sih penting akibat dokter. Andi anak 2, laki ben bini niko pun cukup. Dokter saya kukengku. Daniel bodoh pun. Tika lahir, bila lahir ngandung boleh. Deki lahir ngandung boleh. Kan perusahaan juga Pak. Bo, coba ni marah ke niko Ongku namun musyawarah laki bini tak kira tukaran. Tika mapas pinter sanun to Andi anda siapa mak jolok na jaduan dia akan cak siapa? Dah, saya untuk mangkaji dah ke klinik dah. Banyak nolok bapak ya dong ya. Jangan ibu kau tahu kasihan. Iya noro. Dia karena situasi keadaan berkutat nyaman ya. Mudah anak sini ibu kau biar tak nyaman. Kan banyak TV. Keruas supaya masyarakat tahu, jak bodoh nape-nape neng alwa ibu ser bodoh. Jadi alwa supaya masyarakat tahu benteng hati kan betul. Terus kaki itu. Mate. Aduh. Borong. Biasana bila pokol setengah sanga biasana pasen roda datang ke kantor kangkui apariksa senyilo cetak nyilo ponapa tapi mungkin mak cek sepena cek biasana pun dianjurkan mungkin pansaponapan obat ampun tersedia umpamana masyarakat nengi Karanganyar kalbut man kak diman tangko panyake songkan seraman tak usah repot. Mungkin nikah ampun beda obat semapan engki panika si anyama obat 38. Loh, anika mun 38 bila ampun ienom caan si anuna ienom langsung boros. Anika mujarab ongku. Tapi do emak tiap mak tak marah satuan tiap mak tak do orang sakale. Ngapura Pak? Bah, Eki. Ngapura? Laku. Dari kadi mah, Pak? Dari Karanganyar. Kadi to? Karanganyar. Karanyangan, Pak. Karanganyar. Oh, Karanganyar. Eki. Oh, Kak Dinto nih? Eki. Eki, Pasera. Surawi ko lang. Oh. Siam naman. Mata kerja ojek rancang ah. Ngantang pole bungkelan. Ano nih Pak? Udah pon apa? Terus mari sa bini kaula ko na Pak. Maksudnya bini na sampian katipon apa? Mandol pon apa? Babunton. Sakit. Bilan kaula andi bini andi anak Pak. Eki. Sampun na kula menurut anjuran dokter. Terus. Kaula semakin di anak. Oh, Eki andi anak. Andi anak setengah nikah aja na. Eki. Asa ko tika ki. Eka. Eki. Saya dua ngandung mo, di Pak. Oh, berarti subur. Subur ini. Eki. Ini ka awariksa ada ko ano Pak. Oh, Eki. Bener. Aku lagi bakasa pon apa? Bubuntan nih kan norok. Kamma bini sampian. Nih ka gue Pak. Pak Dima. Dek. Apa Mas? Iya. Aku kapan boy Mas? Bocing ko apa mong tayakin ka? Aja lang ba biasa. Kaya galote ka. Kaya gagkaro na. Jatuh kar iya ka Antoni. Wala, tinggaw lo Pak. Kamma bini na. Wala na tatoro cacang uring. Bo ene ko semo Pagkali ko semo di kani bodol. Wala semo. Pon Pak kalangkong kula bale man. Bodo ma Pak. Wah, ni ka ano bini ka ulo. Ma bada bungko na dokter ka kay patokaran. Kamma bini na Ni ka. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ano ba? Tanemo pole Karanganyar iki. Ni ka paling bintang nga Karanganyar ni ka paling ratin. Ratin na Karanganyar ni. Ni ka sa pon na o ning isiba ka sa lempo. Maksudnya ya dua bintang kelas kan di Boy kayo paninang suko pare. Sana apa bulan sampean Kak Dinto beberak na Bu? Kaulah kalau pai ka bulan apa? Boh. Anak sampean sesarean Kak Mah. Nikah. Umur sana apa tahun nih Kak? 7 tahun tak depan nih Kak 5 tahun nih Kak.
Engki 5 tahun, Pak. Bo. Engki. Subur sampean nikah, Bu. Aduh panas, Pak. Heh? Panas. Tak jamu, Bu. Oh, Tak jamu. lastare jamu, Pak. Jamu napa sampean? Jamu mimpo. Riwayat dari dokter ampun mare. Napa na riwayat dari dokter? Pon apanya mana gerwa anjuran dari dokter ampun lastare. Anjuran apa, Pak? Anjuran laki bini makin ngatur dokter. Bo, oleh sampean andi anak asal empian nikah jarakna kudu atur. Tapi mun marah nikah umur 5 tahun sampean pun andi anak pole. Le berarti sampean penikah bila kangkui menyusun rumah tangga bahagia. Baca rumah berem apa? Bo, bolo ima teteng, Bo. Ampian lahir senika lahir ka di mana, Bu? Compo dapur. Lahir ka Ada panatan aku lemari ngaro, Eki. kuragi pagi, Eki. ngaro ledu canteng, Hah? tabu moles, Pas. toju langsung ngeloksor. Bo, lahir ka dukun maksudnya? Engki. Pak, lahir lah kumpang. Oh, eki. Lorga karo, Pak. Bila mare lahir mun ka dukun nikah bareng pas. Mong kau udah lahir karo, Pak. Eki. Bila pun lahir, ngala abu tau mangecet-cet peti tak penanggungan, Pak. Peti. Ba peti ong kuon. Bah. Lahir sampean Bu dukun ngala abu tomang. Pas aja cetaki ka colon bayi. Bah. Bani colok na bayi, Pak. Aimah. Colok na, Pak. Aja cetaki. Engki. La ilaha illallah. Kenika mun jana dokter, paninga bareng loka pas ebri abu tomang, kenika kan kotor, kenika jana dokter sitanes. Titanis, Pak. Engki. Kondisi tanut. Apa reksa? Apa dikah? Ah. Logo. Napa kena, Pak? Koper. Mata ibu udah jauh-jauh kamu lah Pak Eksa, bini naik. Logo, Bu. Ceknya banyak gerak bayi mata nyongsang. Aneka pontoron kaburabuan. Bah. Sudah enja, Bu. Hah? Arya. Pati dung nih, Pak. Hah? Enggak ada rekan. Tedung. Tedung, Bu. Tedung, Bu. Tedung. Nape? Dia jorokan. Baca ruang tak sarai. Ngono reng ngandung raja sara gempo ae. Mape rak nyaman lagi. Pati gendeng ah. Wah. Tidung ae. Ada bental le. Ada. Saya ngamun bodoh reng metem. Kenapa, Pak? Nikah. Boh. Mata germara ke nikah. Boleh nih kandungan lah, Pak. Berarti ai Pak. Bacong ayo. Ai Pak dokter. Boh mata ger ngadak tedung apa lemes, Bu. Boh mata germara juga kering kageran, Bu. Kenapa nikah, Pak? Paning guna darah. Ini ada nikah emak dulu, Pak. Aneka dengan teh paling lagi, Bu. Ondaun, Bu. Nyonya, Pak. Nyonya. Namanya nyono. Ya, nyonya kolono. Boh, panite nadatang, Pak. Nikah, Bu. Panite nalocot. Cara. Kalau sambil ngabah saudara, anu bila jana gula nyaba gi. Anyaba. Orang sakone, anyaba. Jauh gelok, Pak. Ya, biarnya gelok. Basore, jauh-jauh pula apa reksa. Ton. Wah, pon cukup.
Ampian nikah darana normal bu. Temo 6.000 belum ngatos. Oh, normal. Temu sana apa pak? 6.000 belum ngatos. Jual ada 2.000 na bon kau dapat kau beli capi bon buja. Oh, berarti okoran ke nikah pun. Saya maksud sampian nikah bayina normal, ki bayi babini nikah bu. Nikah sonti. Sia, babini. Takar terus pak dokter. Lakar. Dia coba ongkor. Babini. Mongkor bu. Apa Pinuceng. Jangan soro nondu. Sia. Saya orang ngamara burung bui berpatah ke dokter. Boh, Sia. mata berbila ya. Sia. Bu, tore noceng bu. Aduh. Jauh-jauh udah apa reksa. Jauh-jauh udah apa reksa. Dek, suntikan nabi nito. Tore bu. Kenapa kenika Pak Dokter? Sampian nikah beri vitamin bayi male normal. Dia kena kenapa Pak? Kenika saliter neko Bu, sampian terus sehat bunton. Engki batu pagi kalau benga Pak. Kenapa nah? Jarum apa batu pak kalau? Tore. Kok emak? Iya marah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alah, Bapak. Dokter memang pandai cik. Buku besarnya kalian. Masuk beleka. Jarum tak masuk beleka. Obat saya dari dalam tabuk na nyempur ke dokter. Makrus wajamu tika. Babon apa Pak Dokter? Mata gerbau jokoker. Mata gerbau jokok kering. Alhamdulillah Pak Dokter. Anabe? Dadi anuna dokter lakar leres engki. Berapa? Kaule sontek sareng panjenengan, tabuk semules lor. Yang ketika Bapak tanangko na bekere. Anapa Pak? Mada maraniko. Jika benbula esa senonto hanya sekedar memberi hiburan kepada masyarakat Karanganyar karena esa senonto niko mengingat jomon keluarga Karanganyar atas nama ketua panitia Bapak Rianto aniko mabodo hari ulang tahun salametan tase atau petik laut malar muga sateja usahana para panitia kapiben masyarakat atas dukunganna nape saya yarep moga-moga kalaban Allah tetia kenyataan moga-moga raceke sabeu nang pelakuan Apa yang Maria jana? berema Sa'lana la Maria ada pintai marsudu hellu jana. botati jero maksudna marsudun Maria minangka anu nadaka tasik ria. oh iya kang kui dokter kepada yang terhormat dokter tidak boleh bagi ka sapa-sapa oh ya Bu Peraturan sulit Pak. Berema? Benengak ke nikah. maksudnya Itu untuk membantu ibu hamil. Tapi ibu hamil tak bisa. Pula namun yang lahir laki ada bisa elang bagi ka bapak. Bapak ini maksudnya maranika Pak maaf Pak mon masalah rokok kula tak eman rokok lemai boleh sapak tapi ini kan mengandung nikotin serguk sakit sampian kan kaula sebab jatina sabak dia Malaria ya. beremah Yuk saja karena sakun ibang bektona. Saja kali ngajelenana carita marsodo. marsodo termasuk ungkapan dalam satiaria Iya. oh iya mayu Ayo. yuk